Jakong poni phai thong keparni korkan thiaroi langke thepar pika jo gobin rong pierong samta ro rong men rong jo lang lut choklo laso jok sok sang bi vo long hong an parta hemalong kinang sot aharmu anta chirim tong thek thing ko si langpon pi et lo pusi pherengke thengnu nang chithandun lapen Korkanti constituency locally ema phansita nangra vek tha posi kachuning ripa dopon Nokmuka Pen Arjun Hansi report News 18 Difu. Okay. Kenahok kan te 2 kilo sa sada ken ni hum malong kan te kenahok ay silo lipo da chola te hem malu si lai ba ma don malu si sok ta ken lo na pen buta dun et lo lang long hong dai don dun ji lo Sok on mon gabi. sok la kono dis tek ni ni rang kon talang si thasang ko ada bang ko bang lili tumta lantiu i ni bon polo amat ta pusi step bonai si aku pasal ning lo angsong di lo ang paket rong nampat rong amat kian dia gitu lo Dadak. Rong asorsi lili tum hang nam si rong asorsi isuma tum dak bang si nang rapun si sokan ke mang budum erlo taten tela potuta ne langan ni pun hasi cibang rong Kenahok don pipi lo non amat ke? non amat ke sok tanah hok lo utut tanah hok lo pa ke bu hak tanah hok elo diri pare dokumen tanah hok elo Dadak armarian ting lumet mah laso constituency ke pilo hok korkanti ma. Oh dak koma lo iba ke IM ke malo. dak iya mane ke la sar raju kiso Te nang litum la ke thege ding namhan ko pilo kerap ke hang ke. lalo ini ding la sar tumanta asapo ladang nili tung kisung along kisung ke boy long basao nang rapte sini ni tung ta chuni ngedi lol kente kena hok horong dua ti dokumen sa kinu get si ong lo bon ja file bi masih lang ni Denal no na man sok kita melang aiselo sangan ta lang aiselo te nang litum kenahok tang hormu kado be ko an lo kilo kenahok phai ke hai ke pinangan dulu yo 20-30 nanta susreji ya uto ta pinangan dam ju pukelata angjin masih sitet pula ta lak si amoi ke dam po hedi an pakai dopo te nang litum la prabjin pen la ke thedi